Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 19 Agustus merilis penerbangan operasional taktis dan tentara pasukan rudal dan serangan artileri Rusia terus berlanjut terhadap fasilitas militer di Ukraina. 6 pos komando Ukraina termasuk Brigade Mekanis ke-115 di dekat Artemovsk di Republik Rakyat Donetsk, serta 247 area konsentrasi tenaga dan peralatan militer Ukraina diserang. 4 depo senjata rudal dan artileri serta amunisi di dekat Kurakovo dan Dashnoye di Republik Rakyat Donetsk, Belaya Krynytsa di wilayah Kherson dan Zaliman di wilayah Kharkov, dan 1 howitzer M777 buatan Amerika Serikat di dekat Primorskoye di wilayah Zaporizhia dihancurkan. Secara total, 267 pesawat Ukraina dan 148 helikopter, 1.770 kendaraan udara tak berawak, 366 sistem rudal anti pesawat, 4.347 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 807 sistem roket peluncuran ganda, 3.315 artileri dan mortir lapangan, serta 4.958 unit khusus kendaraan militer dihancurkan selama operasi, kata Igor Konashenkov. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 400 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Secara total 44.700 prajurit Federasi Rusia tewas sejak awal konflik hingga hari ke-177. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus mengobarkan semangat prajurit mengusir Rusia dan terus menggalang dukungan internasional menekan Rusia agar meninggalkan Ukraina. Kita akan merebut seluruh wilayah yang dikuasai penjajah Rusia, kata Zelensky. Політичні обставини. Від початку цього вторгнення українські правоохоронці роблять все, що необхідно для фіксації злочинів окупантів і для збору доказів. До цієї роботи залучені наші партнери з багатьох держав.